pon kwa mi asase afia atakpakpa no bo nwenke shikpon no bo adeseke samantan aka mi jabu o ke shida ka gboje eyan gbe konkron le jake je me fe meni dale neke pike baba oji meni wakate sami pike baba oji meni ame kakai ame ajehin meji abo ami ame yeko ame oya wo pe ko sebe kuku mi oba ton mo ame insole mo ke fa pe mo pe dia ke o feche mo awe wo wala be mi no tunu papa ni seyin boni afi ni ene to en bi papa e neke wo hun afi mi afatai ni me na me ablada bi blue lele mene o de bi na ma wan rasta ngbele cho ya e she e ba shan boni fe won ni no ke ba ogbe no ka chi e kra chemu no kamake o debi na wa rasta to gbonyo ni sheka klagbe imba pano ni mene nkanyen ya dansoman otojo liberty down je gbege ni bi ke ya ke mala market se Jameson nkanyen ni me na me ablade abi email akeje na amo ye jere mo ba shraw ne ge no ni pezi ni bole e shame to mo shito ka chi e crowd bi na ma wan so ge meneme e ba shame to mo shito mi ba shraw. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced BaseVite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Mills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We see passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Swing Man can mean share.
Ready to unlock your potential? We're not just another digital college. We're Ghana's first premium digital learning platform and library, revolutionizing education. Are you a parent looking to invest in world-class education for your 16-plus son or daughter? Are you a working professional or entrepreneur eager to upskill and advance your career? Now is the time to register and study at Sharing Education. Gain internationally recognized qualifications. Choose from top programs in technology, cybersecurity, AI and software engineering, business, finance, healthcare, management, career management and more. Join Sharing Education and redefine learning. Your future is just a click away. Still flickers on my wall. Hello, Mami me, you will come in. You are making smaller. Omashi TV is hosting a program called The Terms in Love. What can it be? Nidi sumo, nibi nidi mishe, nibi na fe sumo, nibi ni jano sumo. Je beke bi ayemo, show me pa ayemo. What can mama ba kocho? No ba play kishin. What can it be? Ba fe ni bi. Na we ono yo sumo mi fe. Oba je fe yo. Oba kase ni. What can you kase mo ba fe mu? No ba pa, no ko mu. Ba fe wo ni. Niemo. Nibi pi yesumo mi. Shinya mi naturally. Ina no naturally. Oba kase ni. Sumo le je gidi. Shishiti di kunini. You're my candle mirage. Yo, na me so la bla bi biblu ga me ya ba Steven madani shaka nyana nye wachu nyame mi nte ya ye jara imba ka omanye ka shade onumenji yo ba nyame na me so la abla bi ke nyana odebi nyama awo one rasta bi iyan la fonko shin lala wa fen wonna bani nyungonemo bia mi na efe ni ko to bi enu eji nu ke ma shianjin ya nu ke ma kiosin ya nu ke minister de poje ne chena bi an wo fom ke mi ni ne dade jin ke ni bi wo body nwa wa agbene nu lehun imbe ba fe mi ni e ba ne ba sun wo chi anya me be ke ke bo ba wie lele mene mi to wo kwe flood ne send na yo otojo ke la fani ami ona ke ku fetu mo eko ni ke me ame shina ona because malam makete je egbe ono jenji lafa ni fa ni kan je no na tole lafa ni be dans ce monde bi amon ame enekegbe ona ni nyame moko ba bia ka mi ni ba koko yen ba wo mi koko plan ma anu bodi enche oba na ni bi komeni etete no ni nyemnu nyenyo ahunto ni apa ebe ingbe no ono mi shi no ni te no aje ni wo je anu kwale ebe ingbe no shinsan de bi mo fen jake all should be held responsible nyeme no ni ya no eje ahunto residents man properties in fite ameni me agbogbo baba o shina gbele dani akake ateshin alomi ni ona ndo nda ni sumo mo sha ni ke MCs ke na kan ni bi because moko baba ni baba shipon na lake bi e de shipon nu mi no shin moko ni shipon nu chale minister ni poje ni nyeme nyele ake ni eyin te nyele ake ni eyin te te onye sanye ya no ni nya me permit then later nya ba yu ake ni eyin nyeme mwene sana ni nye po nke namo who is to be blamed because coming quest ni bi komeni circulate social media videos come ya fe ni tomoni afi be bia ni make ni danso ke ni lafa no ji inti ni ba ni videos come enye social media concerning baller ni be ni ya leke no ni ya no ye jeme insuma ke mafa wonu efufu e shi masuma ke aka ne fe short aba masuma ke wa kwe ona
kenklen assemblement ni your area mi esande ndeke fomanja no nya wo bo ale to ba sha Atomi Honorable Seth Kofi Obi, Assemblyman Otojo electoral area. How money be and wo your be ne keni no more there. Ka oba be eyi kra and the whole problem e ji won na ke bolako ahipu bolako ya we jagbawe against wo electoral area ni na ka bola iwo ya ni ke nuwe no more ne de je awoshi malam ke anya ne eho ya mala market because of bola iwo enye ho ka ya show wo keke e bounce back taba Otojo ke ya ni Otojo fair flat ye ke ni mo ne ko oba Otojo do hie mi eni eta in fact e dan be no ni epute machine ke ma tumi ke ni bi ni efe na agba wa in fact wo ke fight pamonpa ake regional minister Abami ni ameba ya abu awo ye Otojo ke Alhaji Kono ni ji wo national security odipa ye ke wo MPU ni ji wo reverend Kwaku Ado on pa fa ke amefa ameba bi ni ameba ye abu awo wo MC ke reverend amembo modern she still one we ake ameba mi mo ya wo ko ni ameba wa ni anya na gie bola ya wo ni adrege je me fe ni bi akami ni kanu mo ne de jawo shike hu enye ne to mi ka ya nsho na odi wa ya do wa bi mi wie ye ndo bi wo ke ni ndanso ke onupa ye hu na saliba e balake ama be ba mi ake amanya me ya babo bigini ye do me men ko ben wi ake ko le bola me amele loko in fact ni njimben ka be ame ani nu sha ke bola le amele loko wo be ni wie wo npa fai ni dan so ke we bia hu amenwa wo ame fe ready awa keke doku amedumo wo se ni ame abenye amefi wo se ye no fia no mi wo regional minister wo ke gbe nchabu Alhaji Kono wo ke gbe nchabu Otojo bi won ya wa mo won need help ye ja to pe ni ba wa wo oni wo ya jowo ye bi ye radon no yo no de men son le abladi abi blue ni kami yo be o machi TV nga o che ami o to mini o to fan nyeme lele nga o cha mi o to fan no ni me na me abladi abi blue ni kami yo be o machi TV no assemblement ni yo le Otojo le di money na yue money wo ba nu ye je no ye allo victims me ni nu efite ame ni bi ke nu ani amena ame na wo ti wo ben ke me ko mele nya wo boa wo nye ne na yue motu wo ba shira wọ́n fẹ́ wọ́n tó bó sí wọ́n hábò wọ́n pẹ́bọ̀ fẹ́ gbẹ́nẹ̀ pápá tòjò bí ẹ̀fẹ́ wọ́n wá wọ́n tó ó fẹ́ ní ọ̀tọ̀jọ̀ máàmì máàmà máa kọ́wé máàmà wọ́n gbọ́ máàmà máa jẹ́ wọ́n kẹ́jẹ̀ mi máàmà mi sọ̀dẹ̀ ẹ̀wọ̀n wọ́n kẹ́dẹ̀ yẹn tọ̀lẹ̀ máàmà mi náà fi ọ̀ sẹ́nu mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ̀ ìhà jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n fi ọ̀rẹ́ tó tún wọ́n fi ọ̀dọ̀ fi ọ̀dọ̀ máàmà yẹn fẹ́ tó máa tẹ̀ bí ẹ̀yẹ́ àdé tọ̀wọ̀ tẹ̀ fúlàtẹ̀ sika waka ya wono ni no nyeleji ni kwa wo development ko si no afa do ko dada towo dada wodi bi fite 20 years ni bi one day kana say mama ba stop ni fun otu mi wo China sibi no fe mama ba stop am you want to say 1 year be me dey want to fear the fite mama bi le say ni sisi bone wo je bebe ti wo pa de fe de fear do ko ye get fear do ko won ta wakwa beni kenin bon ne min ya dan so man bia won le beni min shi adan che no ye je beni nwu ne wo ba wo jagba we because won ta wo trace so say no na ke ama megba menu amen dredge me hu sinu okwa nu en lafa bari manju ni mbadan we ona ka block ye bi egbe. That is down so man be Ablokuma West Otojo so that no enye ho or in your back no you're back into Malam Junction street me ke market take other areas ni bia na was an workweni many men develop here be wa back pa me fai it's an clear because we fair into chuchuku any wo yo no me wo be no problem shin men e kan yugbo na pe obon ya fo because e ba bosia ni minta o ma wo bancha mi na dun mi na chenchen flat bancha bo no yakwa mokuno o wo
woke mani me yo dan lo na me he shipon ye bia ka me den cha me ba kwa shipon na me he ke o he shipon ni ngbo ene sa no yakwa aka area me te yo tan because at the end of it bi obo ba hin he ngbo ne ngbo ke ba ton na ba ache na dum aba ke president echu komoko ne ba matru ye ni na mi na ebe fine woke won he shipon esa no wokwe esa no bi questions won pa onu pa ho fai ka me ho shipon esa na me na ake life matters e woke no ku woka discuss e ton esa no na ake gbe me ba hin that particular place ene ebe for kuma mu ji New York mi nye kwa bi efe e wo ene ya mokoshi an e maybe along the stretch ameshi Eyata hotel fen shikasani but can be yemi epe area say fe wo ba ya kra fen this week into next week any area say ni flooding yo on kwa me fa dan na dmo wonye wo fen wo fe the right and wo fen e wawo no madanye shi akenye na nye watwi nye mmemi te afemi ya yejara imbako shade wa akwewo sini infoni shi yaje no ya sini infoni emliye ekwa mo omliye nyeme amajot we ngmeko ake ya kafata ni ya fetomo ake party ke shia kete infifili na onshpon ni party ke party bi ani ake bola ebe fili fa ni be bola ake fa fin no jino ni ani mini nuwe gba ma na kanje egbe nyame lala ben ni danso ni ji danso mamanche minake ina yule eko aluma ke chami fo eko eke wo che ni cheme ko me ameke yemo fi oko bajepo masuma ke wabu na kan yemo lehun mene sande nke ba mam bi ni nye dienche nye kodo sande ni na kwebo na ba fi le ha onu mi nshi mene me blame mene me ke bola na ebola mala market se ne no mala market se ona ni me bi egbe bi un claim ke se egbe bi eni ho shipon be am feeling nupo aba mamu mi emplo akemeni machu yemle nyeme nya wabua woche me ana wi motu wo ba sha aka go cheme genyeme mene ke wod mo bi je ni papa cry wod mo bi mfa ko ngbetu wa mi wo ngbetu nya ni mo ni ne je ma na mi pe si akra ke Ghana ma mu fe ni bi ni te no nya bi e ko ya pikoda beni no tete machine ma offices ke ma companies mi kokra ba ko na Canada we hani wo je nche efe wona pojugba si no potewo alo na gba ko menu yo ni ene ninu wona menene wona ko daji bola ni a feel alo akefe dumping site ye weja gbawe temba ni bekonewo wo ti obenke wo MCA ni ana lake wo naka jemegbe be Ablokuma West municipal wo weja gbawe ni si mene afili bola ni to aya place of a dumping site ni unapproved dumping site because when yake ke assembly alo municipal alo government e ba fe ko for a dumping site ke chemeni yo je me ga metash na gbere ne ko earth issues ni yo na ga yani gbeni apa fe dumping site na kemo ene ye me ate ni ake place of a dumping site ke je weja gbawe ni afili shipo be na me fili shipo wa me ke share jono bi ane boti da soma le ya ne she fio e ba she Pambros nu ni jo weja ni jo mala market no ni jo anyagbe ka wo shigbe kagbe no ni jo keje Martin report alo sato doko ni am ni nu ene ba ni amama ba tun bi e ame ime bi e na me tun bi e ke ya nsho mi gbenu ni amama ba tun je meji en afili fe bo agbenu nu ke ba ke bola mo nu ke ba e ba shi o bola ni ko na bola na wo bola e fe monti afaja to e ba shi o bola ni ke shi bola ka gbenu nu e ku ese ka gbenu eni agbenu bote ba sham shi an ni kanu mo ni
ni nuwe akoje down mene the concept a pump nu ye machine eja ke drainage system ni kashi ni nuwe ba tumi fe ake bolech fe ni kan you ne last year no assembly man leke wo MPN di Reverend Ado am start dredging keje mala market egbe na ke wow ko bote gbugbe se ke bote yabo man na ke bote show she na ke bola na ewo na ka nutu mo asana hold eja ke bola ni machine wole money yo ni MPN yo bi le Abekuma West constituency MP ni yo wejagba weji Jerry Ahmed ni MC ni yo je me le solo le dan solo bi ene no she bi ane ajeni ehie wejagba we no ninu won ta oyo eji ake ani weja gbawe MC ye ani le ha egbe ni ake place fe dumping site lo ni lake fe dumping site nu be ni kanu mone nu eto je me ne ke ya nsho mi lo eja ke ni oyo bi ane ejo koloko e ni ji weja gbawe MC ye ni yo je me ejo koloko bi bola na ke ba lebi o so ni o gbe ko manka kemba me je no ko ni afa etemon si no ko ni yo je me mo fiamo na ni kabo yo bi ane ya ko tracks ni wo ni afa post na iska amedi eto akashi the municipal is aware ni ka municipal le ko na fe ni en daylight ni yo no ko here be wo ba yo ake ni leji authority ni yo je me ni ha egbe na ke bola shu eku ala ke ka shu eku be le ha egbe bi na se mi ba ni word mo shine le bi ni alo man kene le tishi etete shi ajami e ko me ponu no mi le we le ake na ka je me ka ke nu e ba je me be buko ni e ba tunu ashu je ngene wete na ka shi am ni do me fe to mo fa ni e be ne ba le national security problem e ja ke wona ke MC se ke MP se amewo amewale ni esho amefi shi generation won pa regional minister ka gbe ni national security won pa me fa ni ameba me eja ke me ni fi obola eje me court eje me weapons na me yenye eje me bo onyo eje me bo won pa national security fa ni ASAP ameba na ameba stop na ka bola na fi eje me ni mo ni ha egbe na ka je ma fi dumping site mo akala cho mo agbenu ni noni safe mo na afia ka je na ka e ba sha eku bi ene enu odumopo ne je nfe ba tun fa je ne ke bola ne na afi jo na ne mention la blade abi blue ni kami yobe o machi TV no lele e wache e ba forte egbe amlinsan ni leun e ba chon e jemo allo e ba yue noni ya no ye je ngon cha mi to fan ode bi ni ama wa rasta mi ngbeshi mi nkwe ni noni na loji noni ke ba nyegbe no e plan ma no nke nya ke gbama wala enya ni kumo yue mo ni ya no e plan ma ya no akeme ko me ke bola nchifa me ko me unke ona ake lafa fa eton dump site ni ake femini ake a dump refuse eje me ninu ewo efe na agba fi o ni lale nu ochi wo benke ni chi benke won iyan na yale ko agbo ninu mi ake zoom lion bi eji meni ba femini amba ma ne ke company ne bona fe ni bola ake bola afemini abajeme instead of akaba feel fa show na ke abandon factory ebo ni ake ball and femini e yaje mo lolo yaje no nke anya ko de bi na ma one rasta mi ngbo shi ni sumo ni enini e kan ake fun je me lele assembly le we ba yue modern bo ni dan so meke ni bi ona e wonche ame bo ame kian bona fe na krani je me shikamo afil eyale bonisa alo bonija ni wose ko neke nungba mana ne fence afimeni nyafo nyeme boni we mo yale wo yemi no social media na kan no be no nete no ne alo no na nye na wo we plan ma no baba o lele la famanche woche leun ochi wo benkele ake le eye manche jengbe ni na kan doko ya no miniji esisumo alo aso enako alo miniji no ni ya no nya wo boale tuwe ni wokwe lewe mo ni e ba forte wage pamprote manumi no pay na feel habu na no atuni wa ni nu no feel o ngbe ya ni nu o ta chorete na kan nu miniji egbe
umakpa fight in against himoko in against himoko nka ke boko efie no ko na ehi efie no ko ni boko efie ne bo fe what use for senses bo fe wo dem akase ni ake flood ke ba ehi efie ni gata yo esa na ochiwole MC get machine baba na MC get machine make ba ama ga ma ball anu ne get dredge gota no gaji ball abe je MC get machine se amo mini make ba ama ne get ba ji gota be the gota na MC be ba ji e one wo ba wo we jagba we jama bi e ja ke gota ka je bobo ninu ehu na ti anya teje onya na aloje na kan ni chi aninye teje nya na gota ame jeme no gota there's no gota in anywhere whatever thing na flooding onye nu eba we jagba we bi aje ni eke no ni wo anywhere eshi we nye bote wo no mi e ba kuze ke ba oko fo toketa we gbo ekuo se fi omi ni e bo no wo no na me fe eje me ba ko lafa ewe no ba mia metumo blinka Jagashi onyochi nekeke onyochi noko no hakolegbe no ge woke buleve komini hakole no sanani the main gata kashi koni ekashagbo acha gota ke acha kula tanika 50 feet po alo 100 feet po anyacha bona lo 60 feet po acha na hale naka be koni gota ho straight ni all of the people ever be correct amenuka femini ka womi roke Friday mba ne ke jebi abote bi ejebi ne abote bi ada gata nka acha le nka jebi abote bi ke no jebi abote bi lo ebani gata ana open o that is my problem o ga no ni kamo shi eje nyana de mi maka enye ni inye mama lenye no ni nyana nyana nche nyege ha mambi na mejeja na mkwa ke na show na ne men son le Abladi abi blue ni kami yobe mashi TV no mindanye shaka jana nya watwinya kwesi ni infonie wache Digi the warrior ni lafa manche le egbeji moni onu alomakele si ni infoni di no ni oku ni ke le won bola asan le na yo tule eke bola asan na yo ake bola afili alo aye bola ke ba jengwe boni afi ni ke machine bani be ba cha ni nele enye na eko ni efemini enye ma ni enye echa ni emi ni wo mi e ma bi akeshi neke ni ne aso cheme ona ame kwekpejan no to ojogba mi aso because ona no ni ya no eje ke akwe na yin ka akwe na yin ona e ba create no conclude onu mi shi na ne mention le Abladi abi ni kemi yobi e ba create no conclude e ja ke ko ashe auto Jordan so manje benefit yin ya no ke bona file e won se be ni dan so ina wi lo ko mi anu kwale ni mago ni yin be ni bale e gba na wa e ja le di na wi lo be mi ni saban ba wi akeje menu e din le di money ne ba wi ndiko ba ko nwene ni fe money ne le di money sini foni ni ncha ha boe do nyeme bodien cheke won kwe komo dans ce mansando na yi komo beninu eyiye ni ke fe mbia ke na kan nadmo ke MC se na kan nadmo bia ke MC se ona keme tuni na memba mba kopemite ke ni chule mba na memba kopemite insane bi mo dia ke me ne oni kan ba kopemite aka ma ke no mi ene chon akashi ebele no mi alo ke na kan wen nadmo bia ba me jisun lo alo mi na to ake o nyeme Abladi abi blue ni kemi yobi ma shi TV no no cha no to fan ini ne she wache ni dan so le won secretary no mi nto mo bi lesson because le ji mo ne ba mo yen ni na lesson ni foni mi several times the was ani manye ma fe mi ni ma bi lesson ko di ken gbe no mo gbele phone line say ni man bi wan nya twa ni ame bi Sunday hello no over body manye Manye kwa jambla o inche be o ma shi TV no amlo ne okay ofane chibami concerning Otojo Liberty Down
beni kenyi modne ni flood take over ni ehin no wala keje che na kanoko ya no ba just recently ke waka yen wo mi boni word na le efetumo too much no efema miniji ofa na nshi ba mi akani o afi na yelo ejeme ofa na nshi ba mi miniji no ni poten ni ya no respond anu kwale manga buka otu bo le fo mana ngbadwa o mi yelo no no ni mi wo be mi di dasuma wulu malo ya ni dasuma manche ni to venu wo ko okwe otojo mana ojo otojo jo mini nke okwe ke je me dasuma street no ona ke si be o ya jo mi obi baba o nu ni jo wengbe kemba jenji ye ni 23 then agbere ti o faji bibi ni yo mi ka gbere nu echomi kabote isho mi si janu kwale mi keje ni sasi ye ke afine especially afine no ni wona ye otojo wona ko ebuda o fe mi ni na no ni na ni yo na kaji si ai ko po ni wale ake na ka si a numo kenumo ne na ka si a numo aje na ka si a nu ta aje me si a baba o ni yo otojo kenumo ne ni numo e pa ke pa no e bi a me ni afeje te nu eto ye ni gbede wa to ba ya yo inche o finance ba hello inche o finance ba kajima bi mi nsane no ewo o fine ka okoyin wo mi miniji no ni ha ni bi ani flood na ewawa yeah inche no ni ane na ewawa ji wole jeni aje binu o aye le shi abon bola ke jemeba ni bola ne na ke bomba ake start ye keje we dagba we ni wole ake danso ma ebe we dagba we constituency ye se abri ma west constituency wo nu mi de sise wona sagbene beni wo aye le shi wona ka gbene ni aka ni fe dumping site ni to ake ena chi o bola suo ni abobo ya de bola ni wo shi abola keke sa abobo ya ke tracks na ke bagbe na ke feeling nuwe na ke bola feeling nuwe ke we jagba wo mama dan se je me ke ba ni akeba o bi ani ke bo ru ni agbede bote dan so man e bota be ko west ni bola na me fi o ameke bola feeling nuwe ti je sipo alo buko ni kashi asi be baba o any ake bola show alo ni bofo to le dumping site wole ake bu ni acha ni je ma te hu si bu ni ye eko ni be ma te gra na ke bola ni fula o ni je bula po yi na ke sia so na ke to fa isu ono e ga ka le no ni o bola ni se ne nu ni kashi ni ake bola wo nu emi yo hello inche o finance ba mi ni o afe wolo kian di danso no ke jeme fin enomle ni be mi ni na ke bola no tumo ni nja no alo noko ni ni na ke problem o fa mi ni ji na je ni from o yi kankan na je no fa eji ni danso ma e Abrikuma West municipal ni alo constituency o ti wo benke o MCA sindaga bia ni e ani wo liake jeni bola ni America je ebe o constituency je we dagba wo le no le ba seji ni MCA ni o je le kele ba na ni ameko o da bi ni yo abene won market EPA agashi ani na mo hana ka prove ale aka ake bi na ba se dumping sa ye martin EPA ha will response no need so much a petition CRE office the property fraud unit ake afe dumping ake BFA bola go ameba kwe ni akwa ake na moji money
yo neke ehai gbe ni akefio neke bola Okay. Inche secretary. Ofa ne mangmo eno ya mo neshi nke wa ko de bi na ma wan rasta to gbonyo ni se kakla gbe. Sani e bon eji na kan ji bon ni ta o ni ma wiele ni ma ne kan. Ofa ne nshi ba mi. Lala ileke jo na lo nako ko kwe plan ma ano. Oba na ke lafa manche ni ji ni lafa. Eke ye le de nche o wie mo mi ni ncha man bi ebotue twanke like a issue allow the issue behind no flood any be an effect na gbagwa ye dan so mo to jo ni amli e can nye dan so man bi anything ni dan so ke wo che nye di meni nye mo nye feel fa ke share ke ten nye ho neke yo mo ne ya no kole mi be ko le hu original president agent ba ni ba kwe never quit game na ke ne ke kai tagni ni challenge ni yo mata ma ke dira ama me china me ma je ni American block ni ne da kan bi me bola bi na me start ehi the regional minister ba na ba na me one of we na me do fu ke ba to de me ni regional minister na ake ye ni pe ni ne ke tu ama mo chukume ye ni ye mu petemu na bo e hana ko ni ke bo yu one mene ko ba je me o ba na ke na kan ye ni regional minister e hana ko mo fe e je me ni Africa no ko eje ba shi inu aga nyi amamo na ka bia mi no me bola ne be no ka bia mi no me bola ne na fe ni be no e ba la ke mo ne to ni ke bo yu one ni mene enu mene libi ne bele ba ke so fani no e ben so the moment about wo machine agba dredge no it's so anybody the only thing you know me after you to job be ni ka obi mo fia mo ni you to job ni e you to job e la keke ni mo ni afi job ni wo ke no ngba me na the moment no wa machine about drainage system no e cho egbe ya bi mene ni ke bo wo ko o dredge no ya e jake bola na bi mu ya sure bola mu ya sure bola ni mu ko ese ba no be je ni aka nyenye feel shipon ji ehun re je me ni o feeling kokra e ja ke no fa ne hello secretary o fa ne shiba mi bi bo ko ake ka lala ni nyefe wojin ke ni bi nye petition ke ni bi ni je me nwe nyenye normally ni naka ndoko inja no mi no nye chi ebenke alo nyefe gbejano to na kasa ni fe mu na because ona ina ke ni aka abakumo eni gbe ni ke abakumo video say ni circulator ye social media ina ye ekomi chankelele abakumo ni bi komi again chi meun wi mo mi chanke still ahun je me lolo na feel ke shakete le boni efi obola le e kembe alo me keba ni e ba na me wi na ka wi mo na me wo si ya lu kwale mi ani akebola feel of falo akebola because kele la pok aka wi aka le kele ji ni lafa kanje me ni mene olobola na le na akebola ji ejo ni ke bo wi one beke me foko wo kan na ke ti ji ejo ana ke abobo ya ji awo kebola na ke ball and filifa ye mate ake ball and filifa ye mate ni fajine ni yo je mene ko ti an ke te pambo se lo bibi wona ye mi dide bibi na nje wona ye oh iche dide bibi ne wona ye mi makpabo fa madabo shi akeshin ni phone intwabo ona o spend time okay ina sunday gba no ni yo mi ji one wo ru akebola ni oje me ni ke bo ru one wo fana le oju ba akebola ni oje asana stop yo no more secretary finance ba mi makpabo fa eno man she nbi en le febe she must mark magbele phone line say bona fe ni kwalo ele won atwa ni amecho mo because lele secretary kemini
ikeke yin wo mi lenwe san le bi mo je ake aso baller na ke feel of alo bi anani e afa bi eke bi e nkole miss market masumake nye de nche nye twa ko ni nya onye femini nye chon nye jomo yehi onu mi nchi aka me ko me feel ke shiakete aka me ko me feel ke baller moko bia ke aso shiake baller teno ni jini nye me sande eji ngbele phone 02743243331 02743243331 producer ni kefe okay sini phone afon one side onu mi nshi ko ni nkwolo anya afemini amekwe ame ingbe mi na kola ko e ba pan ano e bla bla do fa no gbe pan no gbe ke ndo cho akejo Uncha secretary attesting of Fernando Nayampa. Not the secretary by you. Amalison secretary dealer. Tafache, Najachaman, Tashinaki, I'm a Wulu Malo. It's as a well educated, it's out of the Negro. I'm a bone German feel can travel stay money. And I got to go double. I can forward the ocean. She living on a photo down. You say, to cause a big problem. When I never know. Laugh my child, Flatchet, and delay. The down like a Yoruba fee. I can laugh about you don't need it. Like a one line again. You won't be a about the bad drinking here. Sometimes, but the America, I bet I'm going to buy. I bet I'm going to buy that. My Chajibu, in my car, will go. Yo, uncha saka trofa fio ni what time e fa ngene e wo. Da bi kokoko ebe fo oyiwara don emi na kola konkule ba pan na ba do fa no gba pan no gba kan do tro akejo. Hello. O Fernando TV en volume abashin. Mi elo no nche. Yo yesu bi ma se na mi ta ga ta bidiano. Ando na ya mpa. Yes fa do ko be ni bio. Ni otu one. Isi je ni ala ba pon je me hwe mo ani. Olupa ni o je me amena na boke MC mbe ma je ni o je me ani amena wata mene ni efe brele ne na ruene ne ruene. Ona ko ba to hotel situation ne. De je no shije. Aka bona shia ke ni ba bon demeti. Kaka kifio amasufio hata kifio aga container kaka kifio anawa so na yena ka femo a una ga bon fat lele na bon femo ne wa mo ne na je ne oti ani no mo e pa no mo no kwe abasa ba ya na ba ki no ana o bon ti je ni ma mo je me pero bana ne no ga je me e ti pra no bon no pa no ni ano pa ano kwe na wa je ti kai je ti ka na ba na ka wa mi Tambi to enjole. Mo no ba ha efi. Yo to efi neke. No be bi e pass en ba wa bi e. Yesu bi ma ti ne. Yo inche oyiwala don Yesu bi ma te ke je touch te bibia no. Wo chele we tun jomo shije no kola ko e ba no mi na nyenu e pa eche 02743243331 mi na kola ko e ba pan no. E bla bla do fa no gbe pan no gbe ke no to akejo. O fa no gbe pan no. O fa no ja e pan no gbe ke no to akejo. O fe no dumo shi ojogba o shi da mo mi eyin ando na Evina ke mi en pan mi che je no kola koklo e ba pan e la bla do fa no gbe pan no gbe ke no tu akejo mi no be ko ne ona yo ja gba we road highway no
What I can make what I could get. I main contact you can get. Brother, the main contact I'm feeling the cables. I think contact that can contain this family. But maybe I can contain the contact national can contain the man. That's what they for control you. How contact you can be on the back. Brother, as a clown, main contact you can get. I hope I will emperor factory. Mine wache pan eche 0274324331 mine kola ko e back pan hello ablado fa no gbe pan no o gbe kan lo chu akejo hello hello fa no gbe pan no gbe kan lo chu akejo hello nyemi pa eche mo pa bo fa ko cho achi o ye o tv en fi o ni wo gba sanle ye mi ne kola ko e ba pan no hello abado fa no gbe pan no gbe ke lo cho akejo hello o fa no chi o ye tv en mi pa bo fa hello o fa no o gbe pan no o fa no ja pan no gbe ke lo cho akejo o fa na no na hello mi na ke mi pa damo no kola koklo e ba pa no hello ablado fa no gbe ke lo cho akejo hello o fa no gbe ke lo cho akejo o fa ne mi ba yo ke ni pa fa man ke ni yo fe ni cho de te cha klo ma de ko o fa no na yo te ni yo fe ame ka de ma ke ne de ame fe ko na je fe ko ni ko ga to ba cha la ko ora ko ni fa de ni go ni e to fa ni ke ya show shika ame be de mo ni bola imagine no na ni ade sa wala ya ni me ko me na ki ya no ya go na e be ni no wo ma che le fa e cha no wa ja ya inche oyiwala don ke ojomo chomo leje no kola koklo un domo pano hello fa no gbe ke lo cho akejo enyemi pan eche 0274324331 0274324331 bo omode makpabo fa ko ni ofe mini obo oiwo modern ni wo chano chon ojomo nyemi ku e ba pano hello ablado fa no gbe ke lo cho akejo hello o fa no gbe ke lo cho akejo o fa jo in the kofi mi je gba we o fa na ndo na ya no to ke moji ke se ku e wo ni yen wo yen ma nu amwa ka menene amashi because I have me no na ke the matter was me no ba feel le ko ana machu ye e ke problem baba wo se o na kan pe na ka place se isani allow me me feel project ye for the abruchi man se ke ni bi me ke kwata lo ni na me ke fi ba ke ni bi na ke boot ke ni bi yin ono ni wa me ono ti o tiki na me aje ama ko ke ni bi ti wo no ti o fa ni wo ke machu tani mo ne agba ke pe ni zero ni asani ni mo nu aje be enye ekoko agba wo ke be ene manche me ke ne je manche na me ya me no na ma na ma yi ni nwa me na yi no na ma ba na ma yi ni nwa me na because tu no ba be na ma mu ma na ke ne abe village school me me ni ba ni se ne no so ma na na kai ko bi na wo so ro ba me no ko be tani no na ma yi ke ora no na aya ba ye be je no ko yi je no ko ba si mo be mo ka na me bu smart me ko won je na mi ne ke because ade die ko ade die baba won je ko na ba sa wa ko ge be na ga be ma bi scan fit ko ne ba ye ge ile duma shishi ko we ge le loko o je prices ba won small o pa fa ko no e ka me na me ma shi na me won na te ke place ne awon no won ma aya no ye wa don
o fa ni yo oyi wala don che nwa job ni ifata ya bu ke ojo mo chomo ina ila nenu jam yi kola kokru e ba pa no hello ba do fa no gbe ke ndo cho akejo hello o fa no gbe ke ndo cho akejo o fa na ndo na ya o fa na ndo na ya no feeling you won't and over any other lafa man alofa over money money hello mi na ke wonye mi ekpan che kola koklu e ba pan hello fa na gba kan do cho akejo hello o fa na pan no gba ke do cho akejo hello o fon ke o fa na ndo na ya hello oh ni fine shi ba mi je to ko kla so mo so e bi ene no fine ka twa ni o ba so e bi mi pa ni fa wa indo ni afio mi na ken kola ko ba pan no e lo abla do fa no gbe pan no gbe ke no cho akejo o pe mi afele no ni cha la ka ni ka de me ko ni ke si tona ana ke we ne fa no ba ho amo ko ni mo wi to le o ya e we ra ke su keke ni wo se na ka ploni amamba fi aja ke àwọn na na ke ni nu yi igbo ma ya de gbe ile by force ìwọ wo se na ka amamba fi o mo sa le fi o fa ni yo iwala don nke jan ke ko lele e jan mi son keke o tojo no ni ya no eje san ni pakwe ni ma wala yan ka patan dan hello fa ni call ogbe pan ogbe ke lo cho akejo kàkẹ́jẹ́ gbogbo ìṣẹ̀ máa mi lọ mẹ́lẹ̀ gbogbo nínú ẹ̀yẹ gbogbo ìṣẹ̀ máa mi yẹn kẹ̀jẹ̀ fáànù àbú àwọn kẹ̀kẹ́ gbogbo ẹ̀mí yẹn níṣẹ́ mẹ́lẹ̀ anáàṣìlọ́mọ yìí gbogbo yẹn wọ̀ jù. Hello inche secretary o fa ne no oyan yin o ino enu mo fa ne shiba mi shamo ne yemo no yo ki agbegbe se fa un ne na ke bola ke ni bi echichi yen inche o finance ba mi ta flache nke shamo ko un ba shabu eja ke boji wo lo gban lo ki an gbegbe sin ni wo ko o kwe yibi na ke wo gbegbe e ke bona fi ole bi ani mini ji o yue o na yue mu mini ji no fi oye yi sanado bibi da mo na wa ko bibi da kan sari e ko da wa ko bibi da kan sari ni vehicle Nijuna ya na bata fabi acha fabi pravi te down pra. Ni kama ke baje ko me yemi. Ni ate bola na ke ya jeme okay. Are you 50 Ghana? Every weekend 10 million account. Aha baje acha me ko. Ni ke ba ko fe ke investigation no ami. Ke de bebena ke te bubana ke te opete ko ke te gefe na ka structure na kwa shofe. Geta ko ni ke ni. Are you 50 Ghana? Yo ko ka ma janche me ko hello secretary hello secretary o fa na shiba mi ko ka lele aha ma janche me ko me shika ni no ani amikwe na ba gu bola ni opetekwe gatakpo ke gbegbe ke nibi na chichin yen mi cho egbene ni market che me fe ake odo ebi ni ama wan rasta to gbonyo ni se kakla gbe yen lo ma ke ma mi mani ke ton petekwe gle fe po ase shabu yen lo mo ake ma mi mani ne ke kadi a eko she wori yue mo ni ya yen keji gbashi ni anshi ni nkwe ni nake wo mo yan che me ko me afia konta anye bola mi eko shika niji bola na fili opetekwe obu ade je ona ke gbegbe keji inuna ka ndoku e bonde ba ji e ba tomo bo choku na talo no eyemi no je shika emi yen ka ko na yen
ekole kenke bo yo gba po o ke mi ngbele te mba che e ja ke no ni ya no e ebe ingbe no yo incha tesi o fa ni o yiwala don NBA FAB shi minka olololo nyeme ake parti ke parti B ke shia ke ten fili fa ni hon shipon ji ame ye nu joe parti B unke parti bola ni na tio na ke fe dumping site fa na ke fe dumping site ni a dump bola jin ke shoje no dino ni ko se ni wo nyeme nke mini potin ni wo te a fe ten ni ne aloro ni ya no e ba nye ye mu because koko ye wo mi no kwa banyard no ni te no je hwa mo nyeme banyard gbe malam jan shek beka ni bi amusun shan ona shia chomu fe shia chomu je to mo nu afa loloko nke shia chomu fe enyonu mi no obi ake kegbe ma adesan ye je mi na mi wala fe keme ye shia ni na kan fly there ape nya obi ake mini wole ni baba cheme kenyeme aloka yombo ko ye na shile shia ma mi na ba ni neke no ko te no nya obi aso ebe mu shalo cheme kenyeme ablade abi blue mi pa yin fa enu agbo ni pa yin fa loko in last call ko e back man no nkele ba gba sande ni marapa hello fa no gba kan lo chu akejo hello o fa no ani o tv ava lo ma bashi o fa eno dumo o fa eno dumo sound there okay you ando na no ma fi ase yaji man se me no na me o man se no man se be mi na ka ku en mo na su na na kama je ko do na e se ba je be na chi ke gota na me te achi ke tumu na fili ke te shi aga ni mo na me o se ro ja ko mo te na ma cha me jo ka ko de sana me kin o ba e ga su na ba na so ne akwa wọ́n sẹ́ wọ́n mọ̀ wá kánú yàrá náà lẹ́wọ̀n wọ́n gbà kó tàbí kù mí wọ́n hàn mọ́ ọmọdé ìbá sọ kú bí àìkọ́ bí àì wọ́n kó náà kó tùmọ̀ náà ní àlùkò náà mẹ́sì náà fi ọ̀hìn àbúrò fọ àbúrò ní náà fẹ́ ká kẹwọ́n kótó kúrò àdúgbò náà fẹ́ tó àjẹ ó fọwọ́ sí àkẹ́ káyì kótó káyì àkótó kú àjẹ káyì sí kókó pa wọ́n mọ̀ ọmọdé káyì àkótó kúrò àjẹ pa kó náà kẹsẹ̀ àǹfẹ́ ní pàpà ló ń bá a ní òjò pàkà wọn máa tí a fi yẹn gbé kẹ́ hàn káàkiri wọ́n kọ́ tẹ̀lé ẹgbẹ́ kan wọ̀ àmìdẹ́jì dẹ́jẹ̀rẹ̀jẹ̀ wọ́n kọ́ ẹ̀ náà fi ní pàpà. o fa ni yo nche oyiwala don lele mamba jwa ochiami emutwe esani cheme afemini akwe amenaji infamo ojogba boni afe ni ekafe ndokonklon onumi shikaji tuepe ingbe efemini ena amani bi efebe shin dani ma shenye maya na ne menson la blade abi ina fifi oni inyo ke anye di be ajen kotoku nyeme ninka bo yo ajen kotoku bi ame jesse worke e bano ona bi ane da fie amebo amewo modin abagbolipa mi bonu mi shin ko ni nyemi ale nyemi ni sun lo ale sin lo ewo ajen kotoku bi ke yan le shenyede ni di downball event in collaboration with ajen kotoku youth amekemini ajen kotoku jesse work ene onake 5th edition 5.0 ake mini ona gbile nyeme eba eso ingbe esa ni mokoko bu gbile baba no Sunday 7th June nke mi ogba ni ba no chi Sunday 7th June 1 p.m. Sunday 1 nke noko gbeye onumishi aba pe ajen kotoku ni amni nja jen kotoku junction jemeji eni aba pe ni aba fe mi ni aba fan ke ba je ke ba ya mi wo nanime son le ablade abi nke ba ke kanu oyin panu mi wo bo mode akeshin o ba fe mi ni o ba ti o benke ajen kotoku station on the 7th bo mode zimeji ake wo no
kenshi neke plastic waste jinke ni bi ne no di target onu mi nshi no obo omode nko ni over femini over join ni wo nyema je nko toku bi on the 7th of June nke ba ke e ba fe punko e ba fe gbe DJ Mr Day e kenye sham na kan gbe le onu mi nshi na kan no MC awo one rasta ndomo mi pumping ndomo mi ntomo budan clotho no e ba fe gbe e ba fe no koko bo omode nko ni o femini o chi o benke wo kan mo gbe won de ke wala nke ba ke so ni baba ni eno chi e dromo na wo ke ma dumo fen efemini eba na gbe ni me na me ablade abi bulu ni ke mi yo be ma shi TV no ngo cha mi o to ifan o debi ni ama wa rasta nke mi ni te fe ta ma le ka chi shele ko be ni china ko to ka yo ni gbe nya o kokoko che me nke nye me ni yo otojo won pa ni fa ni kwa ni shin ajo ni mla kun eja ke gbe me wala eyan nyera don ke mi kwa mo